हाके JDU Nitish Kumar ni party NDA bai alada angka nei thangnai 22 January haike Wednesday haike budman dino koktuma belai khe kotorma khe awai mungkha tai amo chung saimangka Manipur ni khoroksa JDU party ni MLA haike NDA alliance ni Muhammad Abdul Nasir mungai bosan sesuno NDA bai tongnyanai kok রিজাখা তোমাহমালে মণিপুর 2022 ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ইলেকশন মানি ইয়াগুলো মণিপুরনি এনডিএ এলায়েন্স JDU ni 5 জন MLA borok nori rijaka state ni government bai kahamke tongyani bage hage boro ulo 5 mani yagulo India alliance bai miliwi paikha hage ajorawo Muhammad Abdul Nasir simse NDO narakjaksu hage Muhammad Abdul Nasir botabu koktomani bisingti nuguni tokhana bot thangnani hai irai thangna phaina anti kok bangi tongman hage JDU ni tuiphang Nitish Kumar songto tabuk kutulya NDO no tongna hini to kok sawino tong tabu haipana bongni je samungrok kwbangma Bharat no nukjak thangaiba mano 5 mano amo kuno thikre hake amore bagino tui phangse thikre yang tolabo amti nyongnai hakeno je Bharat ni thinang phainai jora belekino naina motong nai tuma hamale keboni kebo Bharat haktoro tabo sarkar jana jesa party phano alliance ni bade bo sarkar chawi meya tuma hamale Bharat sarkar jana ningake maximum 270 seat hayake 270 ta seat marna nango majority hake BJP jotoi 240 ta si tai onyo party NDA alliance tongma baise 293 hake 293 ta angu hake o NDA ni onyo je party tongmani omo kutuli thanga keno BJP hake je NDA rok sarkar chai tongmani Bharat amo krai thangnai amono je BJP rok India o government chawi tongnai hingake je NDA ni onyo party tongnai rok borono imported maru amoni bage je Manipur ni JDU party ni MLA kutulma bage kwbangma Bharat haktor awaimung tongmani koktumani bisingtui Bharat haktor ni je JDU tongmani NDA alliance tongmani amo alada thangsina BJP bai NDA ni alada thangsina hini koktuma kai tongmani amono haktor ni borok kwbangma koktumanu nuge je NDA alliance rok sok nangjage wanjage thangbai kya tuma hamale Bharat haktor gnangino Nitish Kumar ni haike JDU party ni tuiphangni mung hingake kaisa kajak tuma hunei palto hunei ta jo NDA alliance je opposition tongmani Bharat haktor ni amorok o NDA alliance rok Nitish Kumar no PM renani hini point of harjak India alliance thangake hake amono 2024 ro election mani bisasi kaya ko amtike kok banglayo tamjane englayo hne bising pano englai tonglai mani chikon ground level o hastine MLA rok phano je Manipur ongma ha amono 5 boshor o sarkar chawi thangnani Bharat haktor belaikheno muskil ngai tuma hamale jo alliance no maintain khetlangnani bongni je demand bo pura makhlaine pura khlayanga ke jo alliance tongnero khakoi thangi mano kage onyo jagao India alliance pano thangi mano amoni bagi kwbangma jo India alliance ni BJP majority tongmani BJP no hni saimano mo borok belaikheno chobui nargi ma tongni bong kok khnawi hake amono je chikon level ni je demand nok tongmani amoni bagi da fulfill ingyangi tong sawi mi yatma male Bharat haktor tabo kwbangma demand phaimano chikon level ni bisingti phano o je government bo je alliance basi solwi tongma ba amoni bagi je alliance ni kok ma khnawi tongo je tabo government tongnero hage je chini Tiprasa rong ni je demand tongmani amoto salia tama hamale kwbangma je chini hai demand chanero kwbangma thayono tongo amoni bagi phano ngi tongkana wanchugi nekeke hake noro amoni tui kuno kaisa sung ni bukhani mote saiba ka nor komani bisingti ki shahar mana ane kok samani kahamda na nongni bukhani mote kok saimano to khai amsa aggression babe comment ta khlaji amting ga saya tuma hamala amro khai kaisa onyo topic thong omonga ko o relate o video ni relate o topic ni relate kuno kok gyangi thong hase hake tinin biram sungno noro video no sajaka like ladi te share khadi video no channel na subscribe khadi bell icon click khadi joto kaham tongbai di hambai